yi'e tana feƴƴunoɗo hakkunde giɗo fulɓe e Allah ka o reedinno jiwɓe ɗiɗo e nder Angola. O dogi o yalti leydi ndin ɓe ɗaɓɓiti mo haa ɓe ronki mo yiwde. O sikki goto renamo. yi'e ko honɗum Allah waɗi. Non kanko Mamadou Baylo o trahi silan joni famille debbo o ni no ari ɓe suki place ngo ɓe no il faut que Mamadou Baylo reconnaissa ɓiɓɓe mumɓen. Joni noon aray ko min ɓe andirimo joni aray miɗo tori ballal walleɗam no min humpodira o reconnaissa ɓiɓɓe makko ɓe minani boyi hay. Ok, ko adi en kontinde wokal ɗon ɓe torike julɗo kala ko woniri yo o toro giɗo fulɓe, yo o rekonisu fattuji makko wonɗi ɗin e nder Angola. hara yon andu noon dendanagal julɗo etiɗo walliti ha giɗo fulɓe wawi ƴettude o numéro ɗo nodda ɓe o wona sabu magasin maɓɓe on uddite yo andu hara o waɗi jihadi mawdi. haray ko Allah tummari joddi makko ndin, goɗɗo anda joddi makko ni si wona Allah. waɗi fewndo ɗo magasin maɓɓe on no soka. baabiraɓe jiwɓe ɓe giɗo fulɓe reedini ɓen e nder Angola ko policiɓe. on andi ni ɓen no reksi taw a dartirede taw ma soke e nder Angola ha maya. giɗo fulɓe a lordi ɓeɗo kono joni heɗitoɗen wokkal ngal nani ko ɗum ɓurata. ko onon yo sikkuɓe Allah rena on awa Allah no reni on. ko onon yo wonɓe suuɗade waɗa boneji he koni Allah no andi fimo.